Didika di le dintsi go ralala naga di tlhotse le mafelo a ditiragalo fa batlhophi ba feta 300,000 ba ne ba vouta. Khomišene ya ditlhopho ya re itumetse gore diteišene tsa go vouta di butswe ntle le dikgoreletsi ka ura ya bosupa mosong. We are very happy with the manner in which the by-election process is unfolding. There's a steady flow of voters to voting station. As we all know, the stations will close at 9 this evening, and we want to urge those who have not already gone to stations to do so. This is an important opportunity for people to elect their political leadership and in so doing influence the direction of community development within their wards. Province ya Gauteng e ne na le dikgaolotlhopho tse dintsi tseo di voutelwang. Ward 7 kwa Ennerdale eo e ntseng e tshwerwe ke lekoko la DA e ne e batliwa ke makoko a le mantsi. Mebila e lebang kwa diteišeneng tsa go tlhopha e ne tsa bakela ka mebala e farologaneng ya makoko a sepolotiki a neng a thibeletse kwa ntle. We've held this ward. We're optimistic that we hope we've done enough. We don't take our votes for granted. ANC is an organization that has demonstrated over the years that it does have ability to deal with its own internal problems and resolve them amicably. Yes, there are issues with the regional chair, which are related to his appearance as a witness in the Zondo Commission, and those matters has been or are being handled properly by the Provincial Executive Committee. The way we are building the EFF, slowly but surely, and we are very doing it nicely. We are building this thing and we are growing at our pace. But one day when we start winning, you'll hold my hand, we'll win the whole country. We will run this board accordingly. As we want to bring change into the community, there's no development chain in Ennerdale, but we need to bring that on point. I am, in fact, an ex-DA councillor that has gone over to the Patriotic Alliance purely on the grounds that the Patriotic Alliance is the one party in our country at this moment that shows growth. The Patriotic Alliance is the one party in this country that treats all people equally. Khabagare kwa Limpopo kgaisano e ne le gareng ga ANC le EFF mo Ward 9 kwa masepaleng wa Polokwane. Go ntse le phatlha moraga gore ntlhopheng wa ANC ya tlhokafale dikgwedi di le mmalwa tse di fetileng. Everybody know as adula mo sengatong gore metsi ke nthelo ke tshwa boroko mo sengatong. So re ya ga le metsi the first priority ya rona. Dilo gona tse dintsi kudu. Ane ba se gopela meshomo ane re gopela le goreng bana ba rena re be le mo ba ka kgona go ithutela gona re be le tleliniki. Baagi ba masepala wa Amatlhati kwa Kapa Botlhaba ba ntse ba itemogela dikgwetlho tsa thebolelo ya ditirelo di akaretsa tlhaelo ya metsi le ditsela tse di sa tsamaegeng. Kgaolotlhopho e nngwe e neng e gaisanelwa thata ke Ward 17 mo New Brighton kwa masepala mogolo wa Nelson Mandela Bay. Ga jaana ANC na le ditilo di le 49 go kgotla e nang le ditilo di le 120 fa EFF e na le di le 6 fela. Tlhobaboroko ya baagi ke bosenyi le tlhokego ya mabone mo mebileng. Khabagare tsotlhe di tsamaile sentle kwa KwaZulu-Natal. IEC boletse fa ikodiso ya batlhophi ya ditlhopho tlaleletso tsa Seetebosigo e tla tshwarwa ka la Matlhatso le Sontaga.